туған тіл, матур тіл, әккәмән кәмінің тілі. Dünyada көп нәрсә білдім, сен туған тіл арқылы. Dünyada көп нәрсә білдім, сен туған тіл арқылы. Hayırlı kеш, isen sağlarmısınız muhterem millettaşlar, hürmetli tamашашылар. Bugün bir de zor meclis. Konsert qana tugul, meclis ulu юбилей. Nindi юбилей икәнен ишеткәнсездер инде. Менә туган телне җырлап чыккач, күпләрегез аңлагансыздыр дип уйлыйм. Шуңа күрә ишетмәгәннәр һәм аңламаганнарга әйтеп үтәм. 1909 елда бөек Тукайыбыз туган тел шигырен язган. Менә быел туган телгә 100 яшь. Hem biz Tatar sahnasında birinçilerden bulup onun юбилейін үткәрәбез. Туган телебез безне башка халыклардан айырып торучы иң зур байлыгыбыз. Тукай шигырендәгечә, туган чук безгә бишек җырын тыңлаткан. Dünyadагы бик күп мөгъҗизаларны ачкан. Худайдан ярлыкка сорап иң беренче дугабызны кылдырган ачкычтыр ул. Biz аңа бүген мәдхия укырбыз. Сәхнәдән татар җыр яңгырар, татар сүзе татар шалкышларга күмелер, һәр җыр туган телне данлау булып яңгырар. Һәм инде сәхнәдә мәҗлесебезнең төп кунагы Татарстанның халык, Рәсәйнең ат казанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Салават Фәтхетдинов. Ak yar digen mığlı köyüne kimler uylap çıgardan Jırlasam yılarsın gerek gertik oşum şılanıgan Jırlasam yılarsın gerek gertik oşum şılanıgan Sağ dişmetin elşilerge ilgeç unarsın inede Sügenengene yattılar olgun Disemme yılarsın inede Sügenengene yattılar olgun Disemme yılarsın inde Dünyada iň maturlardan iki nerse var diler birisi onun yaşlek ömür birisi süygen yar diler birisi onun yaşlek ömür birisi süygen yar diler birisi süygen yar diler
кеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле казанлылар һәм казаныбыз кунаклары. Яткәр әйтеп китешли, беренче тапкыр татар сәхнәсендә Тукайыбызның туган тел җырына 100 яшьлек юбилейны үткәрәбез. Шуңа җыелып килгәнегез өчен бу инде бүгенге концертта бу мәҗлес шуңа күрә безгә кушылып җырлап утырсагыз да бер сүзебез юк. Икенче җырыбыз гадәттәгечә әнкәйләргә, әтиләргә мәдхия булып яңгырар. Бу инде безнең традициябыз. Инсаф Хабибуллин язган яңа җыр. Рәхмәтле без сиңа, әткәй, әнкәй дигән. Эх, туган йорт, эх, син туган авыл, төшләремә бик ишкерәсең. Уйлар йөгерә, хәтер болынына, ирексездән килә керәсең. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең гадыр йөзләрдә. Яулыкларын артка шөеп бәйләп, әнкәй мичтә икмәк пешерә. Күрше әткәй ишек алларында баштан аяк шумган эшенә. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Яш гомерләр үтмәс кебек иде, дәрт җитәрлек иде яшәргә. Эх, син гомер, әйтче кай арада, ак чәчәкләр сиптең чәчләргә. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Әткәй, әнкәйләребезгә мәдхия булыр бу җырыбыз. Әгәр дә инде логик яктан карасак, әткәй, әнкәйдән соң инде өченче җырыбыз ничендер безгә хатыннар өчен дип уйлаштык. Хатыннарга җыр багышлап язган минем әллә ни бик сирәк инде, мин үз хатырым турында сөйлим. Менә беренче тапкыр хатынга багышлап җыр яздым түгел, яздырттым. Менә шулай. Кстати, бит әле сезнең алдыгызда беренче тапкыр быел бабай булып чыгыш ясыйм. Сизеләдер бит. Миндә сизелмәсә, хатында бик ката сизелде инде. Унак тугач та күзгә карап картайды. Менә шулай 50 яшькә якыннагач хатыннар турында җырлый башлыйбыз икән. Хатының кадерен аңа тикне белмибез, чөнки дуслар дип яшәйбез, дуслар, тегесе монсы эш дип. Барыбер да инде бу дөньяда бер генә булса да кешенең хатыны була.
Шуңа күрә бу җыр миңа гына түгел, сезгә дә багышлансын. Әле бер җегет өйләнгән дә, әнисе әйтә икән. Улым, син өйләндең, хәзер син мине азрак яратырсың инде, күбрәк мәхәббәтең хатыныңа булыр инде, дип борчыла икән әнисе. Юк, әнием, мин сине бал белән май сымак яратырмын дип әйтә ди. Хатынны туз сымак дип әйтә ди. Әнисе аңламагач, малай аңлатып биргән. Әней, балсыз, майсыз бер ай торып була, но тузсыз бер көн торып булмый дип әйтә ди. Хатыннарыбызга мәдхия булсын. Тик сиңа дигән җыр. Матур шакта, яхшы шакта, барда дус, барда иптәш. Син ярдәм кулын сузасың, башкалар бирә киңәш. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Башкалар йөземә карый, син күңелле күрәсең. Ялгышларны кичерәсең, авыр чакта түзәсең. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Сынала сөйгән ярларда, авырлык килгәч кенә. Гел буталчык шокларымны, аңлыйсың бит син генә. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Автор Альфред Якшимбетов һәм Ләйлә Дәүләтова. Бик зур рәхмәт. Мин бу малай турында ишеттем. Сынап килсең әле, пожалуйста, яме. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әнә Benim bir dostum var. O bu yıl 4-nче тапкыр уңышлыгына өйләнде. Бик акыллы, бик бай кеше ул, үзенә карасаң, минем бик якын достым, ул миннән 1-7 яшькә зур, аңа инде 7 яшь булды. Миңа килгән бер көнне, белмим инде, нәрсә булгандыр, салават ди, начада кеше түгелмен, әллә хатыннарны шундый миңа әлегә, әллә үзем изеп табам. Булмас инде, китәрем мысыннан ди. Мине киңәш сорый. Мин тоттым да бер акыллы сүз әйттем, мондый акыллы сүз әйтә беләм дип уйламаган идем, үземне шаккаттым. Белмим, сезгә ошармы икән. Бу киңәшне мин һәр вакытта хәзер кешеләргә бирә торган булдым инде. Ошамаса инде. Бу дип әйткән булдым.
Dürüst beytem. Qaraşaq isimini etmem. İsimini etmem demin. Birinci katım bilen kilip çıkmagan iken turmuş beytem intikme. Git de sırası ikinciye ülen. Eğer de ikincisi de kilip çıkmay iken üçüncüye varma. Geriye qaytman etem. Bar da bir tüslü. Ama dürüst kengaş birdim ekanini bilmeyim. Şimdi bir ay şaması görünmey, elle darşı gitti, elle kiriye gitti. Kiriye gitkendir indi, darşı bulsa kilgen bular iyi. Mana bu jır, Bolat Şigalin degan jigit, İjov şehrinde yaşay. Bik motor jırlı, özü de gadigine oğul jigiti, Başkurt jigiti, mena şu jırını takdim etti. Bu jır bik köngülsüz sözlerine qarasan indi, lakin küyüne sözü turu kile. Eğer de bu jırdağı sözler sizin yazmışınızga turu kilmeyken min rahmetli, bäxetli, sizler şulaydır. Lakin sözleri mıngsuğurak, belki mında yazmışı kişilerde bardır. Tanlap gittiniz hele. Dürüst jırlıyım iken, yok mu iken. Men qarasa bu benim en yaratkan jırlarımın birisi bular. Lakin men bana özümün yazmışım edip jırlamayım. Şu an göre artist olarak kana kabul ettiğiz. Yaratkanını yoksanu, jingil. Kabul etsen desin yarım değil. Yürekke bit bulmay bayara. Özüm şulay yaşap yüreğenimin saflıkını yolğandan ayırır. İki yar ortada taşkın esin. Digi yok yarında yılğanın. Eytirsin de kütesin derkebey. Taşkınlar sürülüp durganın. Yaratmağını bilen yaşav ağır. Yaratkanını yoksundu minegin. Dürlegen süyüler sündü iğnede. Yalkınlardan kaldı barıkın. İki yar ortada taşkın esin. Digi yok yarında yılğanın. Eytirsin de kütesin derkebek. Taşkınlar sürülüp durganın. Süyan digen senin sözlerini kabul ite almay şunu güngel. Yaratmağını bilen yaşagan şey. Yaratkanı yoksana ujingel. İki yar ortada taşkın esin. Digi yok yarında yılğanın. Eytirsin de kütesin derkebek.
Taşkınlar sürülüp durgana İki yar urtada taşkın esin İki yok yarımda yılganın Eytirsin de kütesin derkebek Taşkınlar sürülüp durganan Eytirsin de kütesin derkebek Taşkınlar sürülüp durganan Taşkınlar sürülüp Big zor rahmet. Her bu jırının ikinci yağı, pasikanı ikinci yağı kalendire biz yaratamın, haman da degen. Sağınılarım bilip Sin gelirsin kebek Gül şeşekle nurlu yalanıga Yürek yarsıp yana Üzülse de vara Yaratamın haman da Yürek yarsıp yana Üzülse de vara Yaratamın haman da Dili yaşlık bağladı Barışılarga doğanını Suyu totlarına aldanır Elle şıklı gülden Elle sürülü dünden İrinlerim yanı ballanır Elle şıklı gülden Elle sürülü dünden İrinlerim yandı ballanır Sağınılarım bilip Sin gelirsin kibik Seni küten haman da Bəxit balqır gebek Yaşlı qaydır gebek Gül şeşekli nurlu yalanıda Bəxit balqır gebek Yaşlı qaydır gebek Gül şeşekli nurlu yolanda Yaratamın haman da Yaratamın haman da Big zor rahmet olsun sizge. Mına salavat şey işerge kirip gitti. Bugün bit konsertimizin teması big ciddi. Şuna göre şeygine şebiz. Mına meclis degenden meni bugün alıp barışı deyip de tamada deyip de yürüseniz bula. Tamada sözü indi ol Kafkazdan kelgen söz. Ama ol Tatar sözü iken tamada degen sözden alıngan deyim.
Менә концертлар беткәч, Алла бирсә безгә дә тамыр дип торабыз инде. Яра, темабызга күчәбез. Габдулла Тукай туган тел шигырен язган чагында аңа бары 23 яшь булган. Шушы шигырдагы сүзләр җырга, җыр татар халкының гимнына әверлер дип уйладым икән ул чакта шагыйрь. Әлбәттә, уйламагандыр. Менә хәзерге 23 яшьлек С дороги! Уйди! Слушай, братан, ты тут салаваты не встречал, а? Эй, кая барыш? Колхоз базары буякта. Да нет, барыши у нас нет. Мы звезда излибіз, салават есімлі, көрмәдің бі дейм? Салават керекме сеңа? Нәрсәгә инде ул сеңа? Оказывается, у него сегодня юбилей. Хочу ему подарок предложить. Пусть себе подарок купит. Купит. Ага, а чё? Каралы, яшел баш. Эй. Бүләкнаны сатмыйлар, бүләк итәләр. Икенчедән монда салаватның юбилее түгел, туган телнең юбилее. Слышь, чувак, да мне без разницы. Хоть Тенгурамның юбилее болсын. Пусть подарок купит ты мен сеңа, понял? Каралы, зәңгәр баш. Эй. Мондый бүләкне салават инде 14 яшында гыр күтәреп алды. Мондый холодильникны ел сайын бирәләр аңа, гонкада. Ты чё, нинди холодильник? Ник холодильник бит, нәрсә булсын? Нәрсә болсын, білесің келсе бұл татар эстрадасының киләчәге. Понял? Киләчәге? Менә қора. Хоп! Менә безнең киләчәк нинди икән. Каралы, нәрсә соң бу? Нәрсәсің бұл? Роботоха бұл. Юк, аңламадым. Ну, компьютер, робот. Робот! Каралы, оранжевый баш. Че? Салават күптән түгел генә маймыл алды. Янда бакча төзеде, агачлар уртытты. Гомумән ул соңгы вакытта җәнлекләр һәм табигать белән кызыксына. Мондый тимер томыр белән түгел. Не, братан, ты давай не торопись. Бұл бит простой робот түгел. Бұл уникальный. Вот сен анарға скажи сімінгі, да? Ол сенің турында все расколет, все расскажет, понял? Менә әйтәм, Яткар Хабибуллин. Не торопись, братан. Сначала включить надо. Менә рубильника масса. Менә пульты. Раз, два, три. Вот сейчас скажи. Коркма, нормально. Яткар Хабибуллин. Мә. Яткар Хабибуллин сәхнәдә 20 Салават җыр театрында 9 ел эшли. Үзе спасатель, үзе Хабибулла Жизнин, үзе фарышта һәм башкалар. Хәзер кешегә әйтергә ярамаган фактларга күчәбез. Яткар Хабибуллин 2 көн элек өенә кайтмыйча Дубай ресторанында кызлар белән гүләт иткән чакта хатыны телефоннан шалтыраткач Яткар Хабибуллин кроваттан җыгылып төшкән. Көрдің мә? Нәрсә кышлыйсың? Сенің секретларыңа қадар біле. Алмый бу агрегатыңны салават. Это еще почему? Почему? Потому что салаватның аның кешегә әйтергә ярамаган фактлары минекеннән 100 тапкыр күбрәк. Кеше сөйләве җитмәгән салават турында бу тимер сөйли башласа, алмый. Нәрсә карап каттың? Че? Алмый дип әйтәм. Ничек алмый инде, ничек алмасын? Мин артистларга бардым да, предлагал артистларга бу роботны. Алар да алмадылар. Шулай мени? Да? Каралы. Син Че? аны Осап Валиевка тәкъдим ит. Ул ялгызы бит, а? Да был я у Асафа. Кызмы дип сорады да. Түгел дигәни, миңа кирәк түгел алай булгач дип, понял? Белдеңме? Син аны Хәмдүнәгә тәкъдим ит. Хәмдүнә ял... Юк, бүтән бармыйбыз, Хәмдүнәгә бармыйбыз. Хәмдүнәгә бер атнага биреп торган идем. 3 көннән барып алдым. Арттагы рубильнигын алга күчергән, понял?
Хәмдүнә турында кычкырып сөйләмә. Гүлүш итә. О, білдім. Білесіңме, сен аны Барыс медиа жыршыларын тақдим ет. Алар бит продвинутый, а? Ой, ты тоже сказал, продвинутый. Илнар Сайфиевка бардым мен. Бір-бірсіне ұзақ қына қарашып тұрдылар да. Илнар Сайфиев меңа двойник керек түгілді. Olmadı. Olmadı. Demek salavat da almay. Не, братан, сен давай ошықма әлі, салават алмай. Салаватқа бұл роботны сатсам мен де, ол сіздің театрдағы любой операторны световикларын алыштыра. Міне қора. Оп! Оп! Эй, сүндірме. Өзі жырлы, өзі бейі, өзі сөйлей, аранжировкалар ясый. Әлі ол керек болса сенің өзіңді де алыштырашақ, понял? И сіз барығызда сокращение ғалағашақсыз. Тоқта, ненде сокращение тұрмасы езінде? Не кипятись! Ике аби екет харакат ите. Ике татар, бір сабан той. Ике татар, бір сабан той. Қазір концертны өзім алып барам. Хайырлы кеш. О, тағын бірәу келе. Паспортына татар деп yazылған. Исімі Зүлфәт, фамилиясы Фахрутдинов. Өзі түрікке ұшаған. Татар мұны конкурсы лауреаты, салаватның шәкірті, ғайлә халі, үйлі, ғафу етігіз, әлі үйленген енді шоқыншық. Май ішіп кірірге керек, қоя менім майым керек, қоя менім майым. Yaman sulap bunlarını buylama, onu kandırın deyip uylama. Nişe gidip onu dinmin yarımını, kara kaşlı nazlı canını. Nişe gidip onu dinmin yarımını, kara kaşlı nazlı canını. Nişe gidip onu din tuğan yakını, Qanda ütkən altın balaşağımını, sağındırdı ağ dilinin pamışı, şeltre bakan şişme tavışı. Sağındırdı ağ dilinin pamışı, şeltre bakan şişme tavışı. Sağındırdı sızılıp damlar atıvın, Enikeyiminin irkele bu yatıvı. Qaytam indi qaytam tuğan yağıma, Qırlarıma tuğaylarıma. Qaytam indi tuğub üsken yağıma, Qırlarıma, tuğaylarıma. Qırlarıma, tuğaylarıma. Maladis Turuk, uzu Turuk, uzu tatarşa jırlı, maladis. Hayırlı iş. O, tağın bir tatar kile. Bu obyektga informasiya bik kup, Загрузка başlandı. 1%, 2%, 3%, 4%.
Bedeyski Elif Ba En birinci kitabın Uylagan sayın ışan almayım Baya gitti şu şağın Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Şıpşık barda tegeretti Var babaylar yasavılar Jalı üge geri geç sızılıy Kızarıp tuğanı kullar Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Gülü sığatlı batıp Etiden korkup yürüdüm Mektepte eneyini kızarkan Artık şukmalaydım Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Eski hatirelerinde Baldı ekiyeti balaşağın Bazlarının ısılı dağından Korkup yılağan şağın Korkup yılağan şağın Albert Valiev'in yazgan jır İlsiyer sözlerine balaşağım degen. Elbette balaşak indi ol бәхетле булырга тиеш һәм менә шушы кысылмак матур булырга тиеш. Загрузка бара, 15%, 20%, 30%. Bu залда hava жетмей миңа, hava кирәк миңа. Әллә, ей, безнең касатка кем генә йөрми инде, Ходаем Аллакаем. Яра, йөрсеннәр инде. Охшагач үзләренә. Менә бәхетле булачак дип җырладык та соң әле. Әле бит әле бар да без теләгәнчә генә түгел, тормышның икенче ягы да бар. Мөселман дөньясын, татар дөньясын бизәми торган тагын бер ямсыз күренеш бар кызганыч тормышыбызда. Ул ятимлек. Ни өчен шулай дип әйтәм? Үзе теләп сатып алынган ятимлек турында әйтәм. Чөнки андыйларыбызда кызганычка каршы бик күп әле. Әйткән белән әйтмәгән бер булмас дип тагын да бер яңа җыр язды Альфред, шул ятимлеккә багышлап. Тормышыбызда мондай әйберләр булмаса иде дигән гыйбрәт өчен җырлыйбыз. Иң зур ялгышым. Үз кулларым белән бирдем бәхетемне, җир йотмаган мине, нигә шул вакыт бөтен гомеремне бирер идем хәзер
Әгәр ялгышларны булса туктатып, бөтен гомеремне бирер идем хәзер. Әгәр ялгышларны булса туктатып, кичер мине балам, гомер бүләк иттем. Ләкин сиңа бәхет бирә алмадым. Синнән башка яшәү түгеллеген, ашык азапларга төшкәч аңладым. Синнән башка яшәү түгеллеген, ашык азапларга төшкәч аңладым. Балам минем йөрәк түрләремнән өзелепләр төшкән иң зур ялгышым. Беркем белми торган аш язмышым, син мәңге бетми торган гомер сагышым. Беркем белми торган баш язмышым, син мәңге бетми торган гомер сагышым. Мәңге бетми торган гомер сагышым. Менә шундый зур ялгышлар безнең тормышыбызны урап устыннар иде. Чираттагы җырыбыз, бу җырның авторы Рафис Габделганиев язган бу җырны. Бәле эстрада өчен яңа автор дип әйтик, сүзләрендә, көендә үзе язган. Тыныч кына әйттереп тыңлап утыра торган җыр. Гади җыр, миңа шул чагы бу җыр шуй, сездә битараф калмас дип уйлыйм. Соңгы очрашу дигән. Соңгы тапкыр килдем синең яныңа, йомшак кына тотып кулыңнан. Гафу сорыйм карап күзләреңә, узмам башка синең юлыңнан. Гафу сорыйм карап күзләреңә, узмам башка синең юлыңнан. Кичер мине авыр үкенечләр, уйламыйча сиңа китердем. Үзем назлап гөлләр үстердем дә, гөлләремне үзем киптердем.
Özüm nazlap güller üstürdüm de Güllerimi üzüm giyiptirdim Bir yarıda kaldım yine bir yarıda Bu aramızda upkın sıvağa Senin yüreğinde kalmadı yara Dolkun bulup benim yarga bağa Yüreğinde kalmadı yara Dolkun bulup benim yorga bağa Dolkun bulup benim yorga bağa Dolkun bulup benim yorga Minnegali Devletbayev. Ana yıl sayın biz ülkenlerge medhiye okuyubuz. Şahıslarımızga bu yolda biz şunday bir tema oylap çıkardık. Tatar tilin, tatar edebiyatın, tatar müngünü saklap kalışı şahıslarımızga hem aların işlerini devam etüşü yaşlarımızga rahmet yüzünden bir cercad ettik. Asgar Kaşfülün hem Alfred Ekşimetov sağışlı mı elle canların diye. Şarışıysi anday Gökte kıyaş balıkay Kekük sanıy Gümür yılların Soradılanma kekük Ürtemesin bir Jırlanma ganeli Benim jırlarım Soradılanma kekük Ürtemesin bir Jırlanma ganeli Benim jırlarım Elden indi uyular Canlarını kıynar Beyrek yaman Soğuşu mığınarın Soran şu sonların Baygalı mığınarın Sağışlı mı elle Senin canların Soran şu sonların Baygalı mığınarın Sağışlı mı elle Senin canların Gelir o sanay Yumart bol seni canay Boloyda bit Sıskağın örler Nurla dünyalarını Gâşik et canlarını Şaklıktan ererler Bizden küngeller Nurla dünyalarını Gâşik et canlarını Şaklıktan ererler
Özünün küngüller şatlıktan ererler Özünün küngüller Özünün küngüller Rahmet olsun. Загрузка бара, 25%, 30%, қысқаша ғана информация. Теге ике объект Қазан буйлап қуышып, Миллениум көпірін 2 тапқыр урадылар. Оларны пассажир деп біліп, 10 маршрутный қызыл автобус ортларынан қуып, бәріліштілер. Ямашевда пробкада тұралар. Хайырлы кеш, тағын бір татар келе. Ул үзе Марайдан, анын нинди икәнен айтып аңлатып болмай, Татар моны конкурсы лауреаты, Салаватның шакырты Ришат Фазли Ахметов. Загрузка давам итә. 25. Dursam irden uyularımda yürkem Yatsam düşlerime keresin Bik sağındım irkemin işlimiken Bik kuresim ikile kuresim Bik sağındım irkemin işlimiken Kuresim ikile kuresim Elle yat kişiler, elle üzün Kavuşu ümitlerin cimresin Kütte taldı iki kuzim Bir kuresim ikile kuresim Kütte taldı iki kuzim Kuresim ikile kuresim Almaştırmay xatqa yazılan süzler Almaştırmay seni bu resim Belmiminde yürekini şek düzer Bir kuresim ikile kuresim 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 Bir kuresim ikile kuresim Сен емгәкні қуа-қуа, теге қызыл автобус астында мәңгіге қол яздың. Пиджакны да ұрладылар. Эй, где мой робот? Қоя менің робот? Чо, ұрлагандар что ли? Талағандар да? Сенің арқада ол. Боя теге екі автобус арасында қысылғанда тартып алмаған болсам, әлі қашан біткен едің енді. Аллаға шүкір. Қожаны сырттан айтмышлы, Құдай берді, Құдай алды. Капот сенің роботыңа, капот әне, темірге тапшырғандар. Хами сенің өзіңі тапшырам темірге. Знаешь, сколько стоит он? Бар ізле, өзіңде олмассың ма? Хаминаны нешік табам енді? Надан маңай. Темір магнит қаябыша ол, магнит білән іздейлер. Магнит? Ой, бұл магнитқа түгіл ләбибәге ябышқан бейт бұл.
Ләбибә! Ништесең? Әллә гашык булды. Sağlığını şişme şeledir ağadır Sügenler sügenin ağla bezinin sügen kaladır Sügenler sügenin ağla bezinin sügen kaladır Jarlasan şeledir ağadır Sügenler sügenin ağla bezinin sügen ağladır Sügenler sügenin ağla bezinin sügen ağladır Bezinin sügen Татар маңы конкурсы лауреаты Салаватның шәкірті Ләбибә. Рахмат Ләбибә. Халық күйләребез ғажап матур инде безнең. Менә Тукайыбыз да нәрсә дип язган халық көйләре турында. Белергә кирәк ки, халық җырлары халкыбызның күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс, саф ва раушан көзгеседер дигән. Нет, ты, чувак, ну ты видел его, да? Күрдеңме? Қарале, яхшы сүз сөйлеп башлыйм, син бүсер кебек киләсендә чыгасың. Роботны кіріп көрдіңме де? Туктале, кемгә кирәк синең ул роботың, а? Кем аны бер кем дә алмый бит. Җитмәсә, татар алфавиты да ул синең роботыңны. Да при чем тут татар алфавиты? Чё, кәҗәк алфавит кирәк, что ли? И вот сезнең татарский языкта мне да агрызы нужен, понял? Син роботны кіріп қара. Бір кызның кулын тутуга түзмәде словак. Баш капкачы ачылган.
подшипниклар таралган, фреон аккан. Ты хоть знаешь, фреон сколько стоит? Страховкасын түләрләр әле. Страховкасын түләрләр, аның акчасын алалар, жаның чыга. Мин бит аны страховать та итмәдем. Әллә син безне монда страховка белән эшли дип белдеңме? Да сезгә шорт булсын моны, сез бит металл түгел, коррозия булмый сезгә. Тукта әле, сиңа салават кирәкме? Да, позови-ка быстро. Менә хәзер чыга ул монда. Ул халык көйләрен башкара. Халык көен башкару өчен зур көч кирәк. Шуңа күрә син аңа кумача алама. Сине күрсә, тем более неформалларны яратмый ул. Әйдә, сәхнә артында чыгып тыңлыйбыз. Әйдә. Мин синең роботыңны да ремонтлыйм. Мастер чакырдым, мастер. Sahralarda yalnız yürüyen şokta yaratan min çeşek hislerin Bülagiden beğerin Ol tartınma ol sin Yaşlığımın koyunar hislerin Bülagiden beğerin Ol tartınma ol sin Yaşlığımın koyunar hislerin Sahralarda yalnız yürüyen şokta Minde süyen şeşek hislerin Tap düşürmedi beğerin Tap düşürmedi onlar Şahit bulur varlık Kusuların Sahralarda yalnız yürüyen şokta Şiller isip şeşle tarata Bəxtimi dolu dostlar Şunu unutmağız Ul saf yüreklerini yarada Bəxtimi dolu dostlar Şunu unutmağız Ul saf yüreklerini yarata Ul saf yüreklerini yarata Halkımızın unutulmaz jırlarının birisini başkarırız Züleyha. Vay yugarı, vay yugarı, vay gamın esim ile. Vay gamın bütün beni karab Göresin ile Ayağımın bütün beni karab Sine göresin
Quyosh chiqqanida nurlar tushadi tanaga Kuzim tushsa ko'nglim tushmi Sinamni boshqa butaniga Kuzim tushsa ko'nglim tushmi Sinamni boshqa butaniga Aqlı şu qılı Allı tosmanına Tağıt jiberken Şula yegetini yaratam deyip Eyti züleyha enken Şula yegetini yaratam deyip Eyti züleyha enken Eyti züleyha enken Так, егетлер, тоқтап тұрабыз мұнда. Бір мұхим іш бар. Нәрсе болды? Міне қайрия кісісі бар абет енді. Міне бір кіші, міне шушы буклитін алған. Міне оқып қарал нәрсе атқан ол. Anladım. Әлі бұл бірінші тапқыр білесіңіз келсе. Бүгін 8-ші концерт. Бүгін 8-ші тапқыр. Мына шушыны олаларда мұнда бик көп призлар енді тұрған мүмкін әлбетте. Бұл акцияны сізінде барыңызда қатнашыға тиішлісіз. Екі қолы, екі көзі, екі аяғы, екі құлағы ешіткен кіші бұл акцияны шіркет іште бөлейім. Бұл біздің ятинлерге, мұқтажарға біздің үйлеп шығарған әйберіміз бұл. Анда бик көп бүлектер, шының арасында бірсі бар, салаваттан жыр деген. Шыны бір кім сәқдеген мінмей, шыны отада, шушында тағына біз деп ойлардыңды. Бұл жырны отқан кіші сәқнеген мініп, менен өзі терген жырны сұрайала, менен білен отырып, шушында отырып тағынарға мүмкін, мұна шу олған кіші. Ну, енді нешік... Ол кішіні білем? Нешік тілесе, мені шулай қандырға мұжыт бұл, бір жыр. Ол кішіні кім екенін білем? Томашашылар да біле. Айтайын ба кім? Кім? Зүлфәт Зиннуров. Шuna meni şirket iş kadar. Zülfet. Атаклы диджей, сені 5 ел бойы Татар радиосынан беріп жатты ол. Қазір енді шансон жырлай. Міне қазір сенің татар жырларын тыңлай. Зүлфәт, сен мұнда ма? Zülfet мен yaxşı білем. Aha. Міне. Xayrlı kеш исәміз, құрметті тамашашылар. Біз мына тулы состав белән килдек, гаилә белән әйбәт. Әтием, әнием, бер туган сеңлем һәм мин беренче тапкыр шулай тулы состав белән концертка килдек һәм икене алдык. Берсенә CD диск чыкты, берсенә менә Салаваттан жыр дигән. Безгә холодильникта, суыткычта кирәкми. Безгә син кирәк. Менә без иҗади шулай туры килде. Zülfet, bu tutması dokument. Neçe sostaf белән килдек дисең? Дүртәү. Нишләп дүртне алмадың? Менә тәнәфестән соң чыгып тагы икене ал. Сиңа рәхмәт. Шираттагы җыр сиңа, яме? Миңа түгел. Кемгә? Минем әтинең менә әле күптән түлгенә 55 яшьлек юбилей булды. Һәм моны ул алган иде. Менә икәү алдык без, әйбәт. Аңа шушы чыкты. Шуңа күрә аңа багышлап җырласагыз, Зиннуров, Шамил Зиннурович ул. Рәхмәт. Ярар. Бик зур рәхмәт. Әтигә Алла менә яшьләр хәзер, Бүләкне мин җырлап бирергә тиешмен аның юбилеена. Ярар, анда бу инде шаярыгына. Менә бу җыр нәт урынлы бер дип уйлыйм. Бу инде бу җырны кашып кына җырлыйбыз, Илһам абый ишетмәсен дип менә. Чөнки бу җырны аннан да матур җырлаучы кеше юк. Илһам абый бай дип әйтә. Халык җырын кемничек тили, кемничек булдыра шулай җырларга тиеш ди. Шуңа күрә біз бу җырны үзебез булдырган чагын җырлыйбыз. Татар халык җыры Үнсә авылы көе.
sırakla yıldız yana yaktıra. Ayda yıldız bir yakın sinegene minen yara. Ayda yıldız bir yakın sinegene minen yara. İsmelejil tukdalejil üzme güller şeşeginle üzme güller şeşegen. Alva kilmey belep bulmay başının ey güreşegen. Alva kilmey belep bulmay başının ey güreşegen. Kıybılalardan isken jilden bügüle dalının nişkesiyle bügüle dalının nişkesi. Yüreğiminin saf jirinden şığa sağış şişmesi. Yüreğiminin saf jirinden şığa sağış şişmesi. Sızılıp dağlar attan şokta yaman sıvıla yazınla yaman sıvıla yazın. Ayrılasın oldan delin yalnız gördüm kırpazın. Ayrılasın oldan delin yalnız gördüm kırpazın. Ayrılasın oldan delin yalnız gördüm kırpazın. Yubiley kız bilen sizni. Rahmet. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Загрузка tamam. Sin salavat. Kararı. Bu kişi misin bu? Balmaskarat mı? Oğlamayım. Şirmit bu. He? Şirmit. Men yaxshi texnologiyalar robot. Yaxshi sifatlarım sanap bitirgisiz. Da salavat. Yaxşı sıfatları mı ne bunlar? Tek kişi misin bu? O'zi jirli, o'zi beyi. Sizning teatrga kerak da var. Yok benim koysa robot. Ey. Sarobot, mınsa spekulant mının. Spekulat. Tüçü. Nindi spekulant. Bilesin kelsa men businessman, merchandiser. Poнял? Sizler bilirler bunlar. Yok, nerse giriyorsun bunlar? Salavat, mene şuşu ütmez tavarını sana satmakçı bulalar indi. Da? Eye, korayını men, totar istirasın kileşegi degen bulalar. Şuna? Eye. Salavat abay. Sizning teatrga kerak aybir. Любой артистыгызны алыштыра. Үзе уйнай, үзе жырлый, үзе бей. Башындагы информация бүтүн дүйнөнүн кыртып тотурдук. Бир суроо берегиз Любойна. Любойна да жооп таба. Koray, üzüm eteyim hele. Давай, давай. Mene salavatның nice jırı var. Подожди. Айтсын Раста. Мә. Salavatның bir jırı var. Toktalen işler bir jırı bolsun, 300'ge yakın jırı var bit inanı. Mene bulay. Қалған жырларының авторлары Бутан. Kara bunun sakov musun bu bunun alfabet bilen problemi değil musun? Alfabet yok, totar alfabeti yok bit. Yok mu ne? Yok şu. Şunu bizge satmakçı bolalar mı? Eye. Tatar tiline karşı kigen ebrige min karşı nuşlaydı. Eyde olamaz. Müziğe koyarmız. Tonlamalı var. Kırarı.
Назат. Edem okullar var mı orada? Tınlaşı biri. Кара әле. Шушы татар эстрадасының киләчәге дип әйтәләр бит әле. Ну? Ну бит инде фонограмма каршы көрәшәбез. Бу бит инде шул компьютер бит инде. Fonogramщик. Ие. Ну, шул музыка куйсаң гына инде үзең әйтмешли. Кара әле. Син аңа үти алмый торган шарт куй. Aha. Үте алмай тұрған. И жанып чыксын. Әлі біз берген үте алмай тұрған. Татар алфавитиннән башлап. Anam, gelelim bunda. Че? Bunun isim yok diyorum da isim bulamıyorum bir kişide. Anam, bulay söyleyeceğiz. Eğer de Tatar alfabetini bilse, Tatarca yaxşı edip söylerse, hem İslam dininin Kur'an boyunca 5 zakonunda yaxşı edip özleştirirse, belki müziğe eksponat edip alırız. Огласуйте весь список, пожалуйста. Bir spesifik deyip, ne şekilde eteyim iken. Mesela, Tatar'ı bulur için, İslam dinini bilir için 5 zakon var, bizde көп түгел zakonlar. Birincisi, ol Allah Teala'nın birliğine hem barlığına şanığa teyиш. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye sözünü aytırga teyиш. Lav. Уже yarım şağa yazdı. Әйтә алмый буны гомердә. Haş kılırga teyиш. Хач. Haş түгел, haş ol Ermenlerdeki süyekten pişe тұрған aşı. Haş bu. Хач. Üçüncüsü, 5 tapkır namazı kurağa teyиш. Вау. Dördüncüsü, urazda tuturga teyиш. Ураза? Urazda. Bir ay зарядка қоймасқа да? 40 gün. 40 gün. Mine biz kiremiz 21'inden, Aha. bu Timir'in 20'sinden kirsin. Artık olmaz. Ладно. Yandırabız. Hem en mühimi, her bir kişi işleytirgen, buldura adıran kişi, isen sağ bulatıran kişi işleytirgen 5. kanun mınsı, zakat. Zakat kılırga teyиш. Zakat birge teyиш. Закат. Zakat tügül yüler. Zakat. В смысле? Smysli, nerses, anlatam. Kişi, üz kişi bile işlep tapkanının, ilgindenin 40'tan biri deyip söyleşkenler, kadirgi molalar anı zaman şeylendirdiler, savrimini gaylendirdiler. İşlep tapkan malının 10%'ın muhtaçlarga hem yetimlerge birge teyиш. Anladın mı? 10%'ın işlep tapkanlığı. Червонец, короче. Ayı. Urlağanın 90%'ın. Вау. Yana bu, yandıram çıkaram yine. 90. Anladın mı? Buldu. Buna şu Понял. Сделаю. Так и Сделаешь? будет. Давай, işlegeç меня kilistingen, hazırım pakajırla olam. А можно вас послушать? Давай, valyay, haydi, давай. Nazat. Ziyan bulmaz. Halkımızın tamam bir canı başkarıp bitiririz. Tam jara. Harabe. Ulda yollar, sulda yollar, yollarda kimler şığar. Dağda yigit jırlap usta, kız köngülün şıkşıdar. Dağda yigit jırlap usta, kız köngülün şıkşıdar. Yigit gider yıraklarda, gözlerin yangırıyor. Kızı gün sayır şilegası, havalı başına şığar. Kızı gün sayır şilegası, havalı başına şığar. Gütme deyip ürter kızlar, vanın köngül işi var. Yangır tügül göz yaşlar, kızının irinin var. Yangır tügül göz yaşlar, kızının irinin var. Parafrit, kopyasin. Valla akıl eğir bu. Yıllar sulda yıllar, yıllar jani şıkşıda.
çıgar. Kanıda yiğit şırlap baytar, kız yürüp karşı çıgar. Kanıda yiğit şırlap baytar, kız yürüp karşı çıgar. Kanıda yiğit şırlap baytar, kız yürüp karşı çıgar. Kız yürüp karşı çıgar. Ey, ana Nazat, Nazat. Firyun ağa. Friyunaga. Nişliyor? Nazat, ник тыңламай мені. Min жылыйм. Минде вирус, Нинди вирус? мұң деген вирус. Давалағыз мені. Қая салават. Қая салават. Кеттік, Салават. әйді. Давалағыз мені. Ey, atıldı maşinası. Şu salavat bilen Tatar mığına tüzerlik maşineli uylap tabılmagan. Gördünüz mü? Teknika ama gerek. Sizge yol gerek. Tihasmıdır dostlar. Tihasmıdır degenim indi ol teneffüs bulam. Teneffüsni biz bugün 30 minutlık edip yasıyız. Anın indi sebebin bik yakşı bilesiz. Teatrның Jili radyosundan işitkensizdir. Bugün hayriye aksisi üte bir de siz muhtajlarga, yetimlerge, avru balalarga şuşı bukletini alıp yardım ite alasız. Yani ortun sürtsen anda bulakның isimi çığa. Bulak kichkine bulsa da, zor bulsa da siz yetimlerge, avru balalarga, muhtajlarga yardım itüğünüzni unutmağız. Mine indi biz sizning bugün yaxşılık işlerge әзір ме, түгіл ме екеніңізді текшершекпіз. Uzgan konsertlarda indi bukletini bik көп aldılar. Bizin yüzge kızıllık getirmediler. Siz de şolay işlersiz dep oyluyum. Kısқасы dostlar, teneffüs.
Шарафетдин, Сыктывкар Шаллы Қазан. Татарстанның атқазған артисті Меңліғали Дәулетбаев, Мәскәу. Озан қызы Алина. Bu Mari yigiti tugul. Bu Oşadan Tatar yigiti Albert Gindulli. Bayanda Tetişli yigiti Ufa Kazan İlfat Şeyh'i. Көрдіңізбі біздің егіт қызларны, ә? Тіләсә қойсы халық кейін зор ұсталық білен башқаралар. Рахмет, сізге егітлер, қызлар, рахмет. Әр халықның өз мұңы бар сол. Әр халықның өз мұңы. Менә шулай дегеннен, құрметті тамашашылар, сіздің шондай мүмкіншілігіз бар, бүтән халықның мұңын тыңларға. Менә біз енді бар милләтнең тілінде, мұңында ихтирам итәбез. Әміне Илдар Юзеев нәрсә дип язган әле? Һәр туган тел бик үзенчә дигән. Шулай бит, гениаль сүзләр. Шулай да дуслар, үзебезнеке инде. Үзебезнеке кадерле, үзебезнеке күңелгә якын. Шуңа күрә үз телебездә сөйләшеп, үз моңыбызны тыңлап яшик дуслар. Кечкенә вакытта күп сөйләшсәң, телеңне кыскартырбыз дип куркыткалыйлар иде безне. Белмим, кайда һәм кайчан күп сөйләшеп ташлаганбыздыр. Телебезне яңадан кыскартырга уйлыйлар. Мәктәпләрдә татар теле дәресләрен киметү турында сүзләр йөри. Хәер, туган тел өстендә куйырган болытларның беренчесе генә түгел инде бу. Беттем дигәндә бетми калган чаклар аның күп булды. Чөнки аның коткаручылары көчле иде. Әдәбият, театрлар, татарга хезмәт итүче сәнгать, галимнәребез, Эй, ты, чувак! Җитәкчеләребез. Слышь, все готово, сделал. Халил, нәрсә готовы? Ну, нәрсә готово? Робот готовый, все. Нәк салават әйткәнчә, татарша беләет уже, все. Татарча беләйет. Ага, чё? Ну, айда алай булса карап карыйк. Кайда ул? Леди и джентльмен, встречайте, сезнең каршыгызда Рабатулла. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Min Tatarstanlıkın soyla, Tatarstanlıkın satып al. Biz buldurabız.
Gördün mü? Selam. Здоровайся. Ha, minme. Отпусти. Gafu itiniz. Qarali, gafu da ötüne bile bit bu. Конечно, это же я сделал. Bu bulgan. Çitikler ki, tuqtali. Нишләп моның башы шакмаклы ки калган, а? Абзый, понимаешь, запчастьлар белән проблема. Все запчасти китайские. Менә әгәр микросхемаларына алтыннар булса, мин могу они сделать, конечно. Кстати, у Салавата же знакомый есть, Алмаз холдингтан. Пусть попросит пару килограмм золота. Могу делать? Пары килограммы. Да? Булдырып була торгандыр инде аны. Булдырып була что ли, абый? Булдырсаң каралы, не? Аннары күзенә 2.36 карантлы бриллиант та шәпәсәк. Аннары мин аны сезгә сатмыйм да инде. Эшлик әле, яме, абый? Яра, тукталы. Хөнәрләре, нинди хөнәрләре бар? Күрсәтсен. Хөнәрләр есть, много хөнәров. Шигырьләр сөйли яттан татар телендә. Тукайныкын, Такташныкын, Җәлилнекын, Салих Сәйдәшев шигырьләрен сурнаша. Салих Сәйдәшев ансы композитор, шагыйрь түгел. Да какая разница? На, сам нажми и сам послушай, там все написано. Менә Тукай. Басыгалы. Тукай, Кырлай мәктәбе, татар теле дәфтәре, кичә киләм дигән идең, килдең инде. Эй, зачем вырубил-то? Не дослушали же. Тирләп чыктымы? Кая Тукай шигыре булсын инде бу? Ну, Тукай деп бит. Бу бит интернет хулиганнар язган шигырь. Да ладно, давай, следующий нажми там. Менә Такташ дигән, тукта, Такташка басыйк әле. Ага. Dünya şunday siyingen, appak karga kiyingen, EBCD, EFG, Jonas Hayden Faframi, Lokin Hiya, Lokin Ziya, Aykam Sikam Aneviya, şu uramdan kimler kile, piyanirlar tügelme, kildiler, bağanağa başlatırıp, Aysvay Polizei, Draim biye koynadıya, Semzik, Samziki, Sibinah, Kutanah, Gitter kaput. Ey, ne işleysin? Kimindi rubinlikten söndüre? Bütün informasyonu udaletesin bit hazır. Тукталы, каян килип Такташ булсын бу? Яри Такташтан башлады. Гитлер белән тамамлады. Ой, ты, оказывается, историю не знаешь. Когда Такташ на зоне срок мотал, да? Гитлер белән бергә язган шигыры, ну помните, наверное? Менә күрдегезме, безнең яшьләр тарих белән әдәбиятны ничек яхшы беләләр, а? Че? Ярар, аңлашылдымы, аңлашылды. Ну, давай, җырлау ничек? Абый жырлаваз гына слабрак, конечно. Вот мен анардан татарский рэп жырлатмакчы булам, да? А у него какое-то там изображение мон деп чыга, жырлый алмый никак. Глючите, ширләде. Моң кергән моңа. Да, по-вашему, наверное, так. Дуаларга кирәкме? Доллара кирәк, никак не могу лишить алмый. Кил әле монда, яшел баш. Хәзер өйрәтәм. Менә махмырдан кеше ничек төзәлә? Что за махмар? Ну, пахмил инде. Ну, 100 грамм. Нәрсәдән чирләсәң, менә шуннан тирләсең. Менә бу роботыңа моң кергәнме? Хәзер ул моңлы җырлар тыңлап дәваланырга тиеш. Нет, я сейчас откуда найду мон-то? Хәзер менә монда салават чыга. Без сәхнә артында яхшылап чыгып тыңлап торабыз. Әйдә. Татар моңы бит ул. Татарда гына була. Моң, безнең барлык җырларыбыз да моңлы. Сағынырсың әлі синдә бір, искә төшәр юләр яшьлегең, йөгереп килеп кушкан итеп, күрсәтер йокыңда төшләрең. Сағынырсың әлі синдә бір, йөгереп килеп кушкан итеп, күрсәтер йокыңда төшләрең. Сағынырсың әле тағы бір, кергәчтә йөзеңә күзләрең, сагыштан агарган чәчләрең, үзеңнән китерер яшьләрең.
Sağanırsın Ali tağı bir Sağıştan ağargan şeşlerin Gözünden giderer yaşların Sağanırsın elesinde bir Derrecan sağınmay duralımay Dik bulmaz paytarıp yaşlıkını Yazmıştı bir kimde duralmay Sağanırsın elesinde bir Dik bulmaz paytarıp yaşlıkını Yazmıştı bir kimde duralımay Sağınırsın allesindedir Hiç bulamaz kaytarıp yaşlıkını Yazmışlıdır kimi de buralmay Hiç bulamaz kaytarıp yaşlıkını Yazmışlıdır kimi de buralmay Yazmışlıdır kimi de buralmay Yazmışlıdır kimde Salavat Nizametdinov, Ufa, Bashqortoston. Mening do'stim Salavat Nizametdinov bilan ko'rgansizlar endi kadrda. U bek aqlli, bek tinaqli, tartibli kishi. U bir topqirda yoqdi dunyoni ko'rgan kishi tugul. Ana jirlarda shunday. O'zidan so'raga qiynsinan nechundir gil ko'z turunda yozar jirlari. Ko'z nurim, ko'z olmam, ko'zlarima qora, mana gil shunday jirlar balki o'pkatirman deb qo'rqam. Alay desangda o'pkalaydigan kishi tugul. U o'zining eng baxtli kishilarning biri deb hisoblay. Menga 3 jir yozib berdi bu yil. O'zgan yilda menga aytdi, "Adash, nishlab mening girdarda yerlamaysan" dedi. Adaş men aytam, sen jirlarni bir qatla olib bit, aning 11 operasi var. Men bit g'odi malay, olg'ina malay men aytam. Menga Firzard, Alfred bik g'odigini aytib yozalar jirlarni. Jirlar men sen jirlarni degash mena bu yil ko'pmi buldaralar sho'shaqli g'odiylashtirib menga ijr yozib berdi. Shuni birisi hozir birinchisi tanab ketigiz. Ko'pmi kutdik biz bu mezgilni degan. Ezgi salkınlarda odaşırlar Yazgın azlar barın sizden emin Yatlar tügün üzümüzde belemin Küppe küttük bu mizgelini Yatlar tügel üzerinde belimin Küppe küttük biz gelene Avullardan küppe saklap girede Tügülürge durgan hisimede Sünüp bargan ümitlerini yolgap Küppe küttük bu mizgelini Sünüp bargan ümitlerini yolgap Küppe küttük biz bu mizgelini
vakit tutup kalsa kalsın Dik kaldırsın yanda uzengini Yaşa kışı bitken şaklarda da Kütme küttük, küttük bu mizgelini Yaşa kışı bitken şaklarda da Kütme küttük biz bu mizgelini Yaşa kışı bitken şoklarda da Küp küttük bize bu mizgelene Salavat Nizametdinov Anın indi bir zor hiyalı var. Rahmet sizge mi? Bir zor rahmet. Rahmet sizge. Bir zor rahmet ya mı? Bir zor rahmet. Barınızda Allah. Kıra. Gözüme kurne deyip duram. İkisi. Rahmet ya. Gözüge kurne eken deyip duram. Bir zor. Mene göz degenden salavattın bütün jırlara ettim. Göz turunda. Mene bu jırını başkaram hazır gözlerime kora degen jır. Ul jırını ul 27 yıl elek yazgan idi. Ana birinci tapı jırlap qaradılar da Başkırtında taşladılar. Bizde Tatarstanda bu jırını. Ondan jırlaganları yok. 27 yıldan soň bu jırını birinci tapı ko'tarib chiqdik. Men ulovumça bu jırını әлі unuturga yaramay. Көз degenden mening babay merhum ayta turgan idi. Benim xatının әтisi булай инде, babay degeçtigi qart babay түгел. Sen meni ul kuyov deb bir tapqirda adashmay, ul meni ulim deb ayta turgan edi. Ul meni o'qitdi, o'zim zavish bo'ldi maktabda. Men ayta turgan edi, ulim, sen kishining kim ekanini bilasing kelsa, ko'zine qara. Ko'zda barda yozilgan deb ayta turgan edi. Shunga ko'ra bir-biringizning ko'zlaringizga har qarab olsangiz da bo'lar. Bek tinchlikdan jırlay turgan jır, shunda ko'ngilga yotishli, aytganda boshqacha mo'ng bilan yozilgan jır. Zühre Kutluğuldin'e şiirine Gözlerime qara. Sen sorama halin işik edeyim Yaşimenemin sabır ite Belirdi sevimini hallerimini Gözlerime qara Şulda jite Belirdi sevimini hallerimini Gözlerime qara Şulda jite Surama sağındığımı deyip Yürek haman ışraşular küter Bilirdi sevminin sağışımını Gözlerime qara Şu da jiter Bilirdi sevminin sağışımını Gözlerime qara Şulda jiter Sen sorama süyesin mi deyip Mehabbetin yüreğimini üter Belirdi sevminim süyümünü Gözlerime qara Şulda jiter
Belimi dilsen benim süyümünü Gözlerime kara şunda gider Belimi dilsen benim süyümünü Gözlerime kara şunda gider Belimi dilsen benim süyümünü Gözlerime kara şunda Mene bu jırın indi min hazır sırası jır turunda aytam rahmet sana degan jır yazgan min bu jırın jırlarımı dep uylamagan edim bek integi bolsa jırladım çünkü bu benim başkara turgan silde jır tugul indi salavat kuşkaş indi үйрендік Яңа жыры rahmet sana degan Nige tünler boyu, indi nige tünler boyu Mehabetten şaşıp yürüm Yardan çıkan dingiz gibik, yardan çıkan dingiz gibik Köngelimden taşıp yürüm Köngelimden taşıp yürüm Mehabetten üsürtkenin için Uylarımını dilirtkenin için Rahmet sana canım, rahmet sana Senin bilen kabat görüşüler İrkelevler nazlap öbeşüler Nasip olsun tağın, nasip olsun tağın Rahmet sana Yollar kökni uçuraştırdı, yollar kökni uçuraştırdı Emin sine görmeydim Günler tünler boyu bulay, günler tünler boyu bulay Sine uylap yürümeydim Sine uylap yürümeydim Mehabetten üsürtkenin için Uylarımını dilirtkenin için Rahmet sana canım, rahmet sana Senin bilen kabat görüşüler İrkelevler nazlap öbeşüler Nasip bulsun tağın, nasip bulsun tağın Rahmet sana Sen zatlı şeref gibik, sen zatlı şeref gibik Bu mehabbet güçlüyken Yaratıdan bütün yürek, yaratıdan bütün yürek Yanıp biter tüslüyken Yanıp biter tüslüyken Mehabbetten üstürtkenin için Uylarımını dilirtkenin için Rahmet sana canım, rahmet sana Senin bilen kabat görüşüler İrkelevler nazlap öbeşüler Nasip olsun tağın, nasip olsun tağın Rahmet sana Rahmet sana
Rahmet sizge. Rahmet sana. Sana rahmet. Sana da rahmet. Өзіңе рахмет. Sana da rahmet. Әйді, достым. Bek zor rahmet. Rahmet sizge. Өзіңе рахмет. Келіп жүр, еме? Тағын келіп жүр. Нет, Эй, братан. Шамаха баш, ну ничек, тыңладың ма? Я слушаю, да. Он что-то монлана, чё он? Мұнлана түгіл, мұңлана деген. Наверное. Әне салауат, нәрсе деп жазған сіздің турда. Башқа тілләр білуің білән мақтанма, өз тіліңні нашар білгенге құрлан деген. Менә сіздің турында айтқан бұл. Әтиенің бар мысың сенің? Ха, конечно, родители есть. Городские колхозники. По-татарски бормочет, а матерятся по-русски. Шоңа шоңан енді, шоңа шаптыра. Сен давай тут сөзіне керек абырма. Чё он, Салават, рэп не можешь ли петь, а? Рэп? Да, вот так. Ага, ое. Давай. Мен ясадым бик шәп робот, урасуға жилгәрә. Үзе жырлый, үзе бей, бар нәрсәне җимерә. Кімге керек металлалу, мұнда жаны болмағаш. Татар мұңын жырларында вирус тиіп аңлағаш. Ага. Come on, everybody. Инде. Ое. Ул бит робот кеше түгел, ватынла да ала ул. Ватык әйбер төзәтелә, кеше генә бетә ул. Кіші китә жыры қалды, әрі ұбытың байлықсыз. Қалық ижатын біләмін, мәселен бір тезеткіш. Биш башында биш мәші, биш мәшінің биш башына, биш мәшінің биш башына ишілмәсін миш ташы. Инде. Биш. О, нифига себе! У тебя не только котелок, но и жевалка варит екен, а? Әлі сен бізді рэп жырлы білмейдік білдің ме? Қаралі, Че? сен шит кішерлікке өз бисмиллаң білән кірмәлі. Бар, рэпаңа біріне бергенше, рэпаңны бүтәнерге тәқдім ет. Сен, абай, чутарик біздіңше сөйлешесің, не жейсің? урам малай түгілдір бейт? Керек болса сөйлешір біз. Давай, кел енді. Шоярдым ғына, пошутил. Бар енді обзы біле кіріп сөйлеш енді. Менің роботын алсын енді. Говорю же, өзі жырлы, өзі бей. Ты что, про оптимизацию, что ли, не слышал? Қаралы, мен сені тыңлап тұрам да, сен біздің театрға оптимизация ясамақшы боласың оқшы. Что ты материшься-то? Біздің театрны яптырмақшы боласың оқшы деп. Yok енді, как можно? Мен наоборот, чтоб сіздің театр рәхәтләніп, ішләп кетсін деп тұрышам. Әгер Салаватқа тегі агрегатны сатсақ, да, бұл театрда біз рәхәтләніп үшеу. Ну ладно, дүртәу. Мен, робот, Салават и сен ішлешек біз. Оқша море була, а робота можно кинуть. Иди договорись, енді проценты будут. Салаватның аның жейін өтмес товар жиятыран ғадеті бар, қылам. Тоқтады, мыңа да шарт қойара керек. Қаралы, менің бір шартым бар. Какой шарт енді еще? Әгер де міне шушы компьютеріңдағы алфавитні татар шрифтына көшірсәң, ойлап қарармын. Қат айттым. Ты че? Это же работа на полгода. Мен ашықмайым. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Ойла. У меня же робот татарша хорошо блеет. Вот кранда иране манардан. Уйларыма шумып яшимен, күн артыннан шулай күн үтә. Еракта булсаң да, күңелдән чыкмыйсың, оныта алмыйм сине ничек тә. Яратмыйм мин сине дисәм дә, сагынмыйм мин сине дисәм дә. Күңелем ярата, өзгәләнә көтә, син минем һәр вакыт исемдә. Яратмыйм мин сине дисәм дә, сагынмыйм мин сине дисәм дә. Күңелем ярата, өзгәләнә көтә, син минем һәр вакыт исемдә.
Üz-üzeme karşı kilemin Seni kurgeşite gidemin Üzüm bütün canım tenlerim bilen Barı tik tik sine gidemin Yaratlıyım min sine diysem de Sağınmayım min sine diysem de Güngeler yarata özgelene güde Seni minem kar vakit isimde Güngeler yarata özgelene güde Seni minem kar vakit isimde Benim de öz dünyam senin de Uylasan izlerim giderlik Barı bir tuz almam Min birden bir günü Yürüp yanına gilerme Yaratmayım min sine diysem de Sağınmayım min sine diysem de Küneler yarata özgelene güde Seni mine bakar vakit ismeden Yaratmayım min sine diysem de Sağınmayım min sine diysem de Küneler yarata özgelene güde Seni mine bakar vakit ismeden Küneler yarata özgelene güde Seni mine bakar vakit ismeden Seni mine bakar vakit ismeden Labibe. Ana постоянный клиенттан келді. Ey, нәрсе Ленин бабай кебек қатып қалдың қолға қолың созып. Сен кішімі? Кіші? Кіші болсан әйт. Нишәп минеттіге матур қыз Ләбибә яратмай. Нишлисің енді? Мен жылыйм. Қарайлы ғашық болған бит бұл, Ләбибәге ғашық болған. Міне көрдіңіз ме? Хатын қызғанға иратқана түгіл. Тимірде шыдамай. Нәрсә ол хатын қыз? Нәрсе деп енді? Ол нинди була? Нинди була деп? Міне ұзын шашлы була енді ол. Қай бірсінің билі бар, қай бірсінікі жоқ. Бұл хатын қыз мы? Хатын қыз түгіл бұл, хатын қыз түгіл. Біздің музыкант ол. Хатын қыз болырғаның қай бір детальдері жетмей ортық. Менім кіші боласым келе. Кіші боласың? Кіші. Ай, бұл дүнияда қазіргі заманда кіші болулары бик ауыр, достым. Сен менім аккумуляторымны алып ырғытып спиртқа келе. Спиртқа? Спиртқа. Нишләп? Мен тәнәфістә кішілеріні көрдім. Олар спирт біле заправиться иттілер де, башқаша йөріп киттілер. Мәне. 1 литр спирт 1 мегабайтны алыштыра аламы? Ансынық білмеймін мен, достым. Үші яқшылыққа елтмей, достым. Тамашашылар аны білелер ме? Міне әйттік бит енді, қазір білелер, әйде кеттік. Нешлесің енді, нәрсе болды? Мен құтырам. Құтырма. Олар ішмейлер, çünkü teneffüs болмай бүтән. İrkem şeşini tarat ele sibilsin ingilerine Durma güldey uğrılsan şeminem küngillerime Canım şeşlerin sibilsin ingilerine Durma güldey uğrılsan şeminem küngillerime Canım şeşlerin sibilsin ingilerine Durma güldey uğrılsan şeminem küngillerime İrkem talamış eşlerine jilde taratasın mı? Yalıma yuların ikserili ele yaratasın mı? Canım
şeşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime canım şeşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime İrkem tolamış eşlerini Jilde taratasın mı? Yalıma yuların dikserilip Elle yaratasın mı? Canım eşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime canım eşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime canım şeşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime canım şeşlerin Sibilsin ingilerine Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime Durma güldey uğrulsan şeminim köngüllerime Ты давай, быстрее шагай, а! Ашыктырма. Шагай быстрее, шевели булками, я сказал! Сейчас я тебя шевелю булкилерің белән. Мало не покажется. Ты давай тут характер не показывай. Конца до конец сен мені нормально татарша разговаривать научишь или нет, а? Башта сиңа татарша белер өчен татар алфавитын белергә кирәк. Ягъни мәсәлән, ü harfләрен дөрес итеп әйтә белергә кирәк. Менә мәсәлән, Әминә шигырендә. Әминә? Әминә түгел, тинтәк. Әминә. Әминә елый үкереп, тубым суга төште дип. Чу, Әминә, елама, туп батмый ул елгада. Ага, понял. Сейчас послушай. И, я, и, у, а, и. И, я, у, и, я, Так что ли? Калган хәрефләрен кем әйтә? Пушкин, что ли? Нинди калган хәрефләр? Ты же сам сказал, что у, иларны сказать ты. И так не поймешь сені. Ник ясадым менә моны үз башыма? Ясадың? Син мине ясадыңмы? Әйе, мен сені ясадым. Әтте! Түгел инде, әтең бол еменде. Ну, как тебе объяснить, а? Вот шушы татар телен белмәгәнлек. Мин тудырдым сені, понял? Тудырдың? Ага. Син мине тудырдыңмы? Мен сені тудырдым, Әне! Түгел, нинди әнең бол еменде. Әне қоя? Әнеңні урладылар. Кияуға меней? Светмитқа, кияуға. И сән икән әлі мәрхүмә. Не жейсің? Мин елыйм, әне искә төште. Гел еларға ғана тұрасың енді. Бигрәк слабый металдан ясадым мен сені. Әйдә дінсіз киттік, имансыз. Қоя. Мәшеткә алып барам мен сені. Намазға, дингә утыртам, әйдә киттік. Мәшеткә барабыз, намазға утыртам мен сені. Мәшеткә барабыз. Uçraştık bit kütmegende koradın da yılmayırdın İkkev birge yılmayıdan yemi arttı dünyanı
Бақыт жете дүнияда сиңа да миңа да шын махаббат нурын сибә сиңа да миңа да Бақыт жете дүнияда сиңа да миңа да шын махаббат нурын сибә сиңа да миңа да Ұшырашtık бит көтмәгәндә өмет толы йөрәгем Сизми калдым ахры сиңа гомерлеккә бәйләнде Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Ұшырашtık бит көтмәгәндә гомергә насип ярым Бәлеп яшик алтыннардай кыйммәт мәхәббәт барым Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Бақыт җитә дөньяда сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Шын мәхәббәт нурын сибә сиңа да миңа да Зөлфәт Фәхретдинов. Рахмет. Көрдіңізме? Робот тәки алып кетті теге имансызны мәчеткә. Дин бит ул дуслар безнең халыкның сафлыгы һәм паклыгы. Менә теле, моңы, дине булганда гына милләт бер бөтен. Ә менә адашканнарга, туры юлдан тайпылганнарга, телгә, моңга, иманга кайту бер кайчанда соң түгел. Намазға бассаң жаның нұрланыр, йомшарып кетер көңілің. Жаныңны яқты жылылық безер, шаттыққа дүнияны көмілер. Намазлығың күтәйір тәкишін, тартып тұра ул өзіне. Ғибәдәтлі болсаң сау боларсың, нұрлар балқыр yüzләріңді. Намазлығың күтәйір тәкишін, тартып тұра ул өзіне. Ғибәдәтлі болсаң сау боларсың, нұрлар балқыр yüzләріңді. Намазға бас мәсҗидләргә йөрі, ғибәдәттән жан затланыр. Мәхәббәтле күңелең канатланыр, фәрештәләр дә шатланыр. Намазлығың күтәйір тәкишін, тартып тұра ул өзіне. Ғибәдәтле болсаң сау боларсың, нұрлар балқыр yüzләріңді.
Yerini sapılandırır namaz, yüreğin tiber dertlirek. Dinli kişi yünlük kişi diler, bulursun seni gayretlirek. Namazlının değil tek işin, tartıp duravul üzerine. İbadetli bulsan sağ bulursun, nurlar balkır yüzlerinde. Namazlının değil tek işin, tartıp duravul üzerine. İbadetli bulsan sağ bulursun, nurlar balkır yüzlerinde. İbadetli bulsan sağ bulursun, nurlar balkır yüzlerinde. Nurlar balkır yüzlerinde. Elhamdülillahi min jırladım, min jırlayalacakmın, min jırlayım. Қарағыз, робот темір болып, иманға қайтуның нәрсе екенін аңлай башлады бит. Менә иманға қайту үшін кішіге бары тек тілек кенә кирәк. Менә алда ураза айлары тора. Булдыра алганнарыгыз уразага кирегез. Савабы бары тек үзегезгә генә булыр. Şirket barağan bulasın, Yenəşəngdən uzğanda Erib düşəsin bir canım İkəvgənə qalğanıda Yaratmayım degen sözüngene İşitmeyip geri vuram Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Yaratmayım degen sözüngene İşitmeyip geri vuram Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Sevmim diyen sözlerine de Siyen deyip işitile Yazak elip koy canıyım Yüreğin dişigine Yaratmayım diyen sözüngene İşitmeyip geri varam Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Sana aşık bulasını Ellesini belmisin mi? Ne kadar kirlensen de Aşık iteminsin Yaratmayım diyen sözüngene İşitmeyip geri varam Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Yaratmayım diyen sözüngene İşitmeyip geri varam Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Yaratmazsan yaratırsın Min biraz kötü duram Min biraz kötü duram Ana kötüp turga çıkıp gitti. Yetkar abi, qarale. Min, nerse?
Тоқталы, сен місің бұл? Мен неге? Қаралы. Қараңыз әлі мұны, бүтінлей өзгергенсің бейт сен, ә? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Динге қойттық. Қаралы, тіліңді өзгерген татарша матыр етіп сөйлеше башлағансың, қаралы. Қаралы, шешіңді де кескеннер. Кескен жерлер көп болды енді. Аллаға шүкір. Шылай. Татар мүсілман болулары бек жеңіл түгел. Шулай екен шол. Тоқта нәрсе айтмақшы едің? Мен міне қарап тұрдым да, Салауат абы екені жырлады да орды кіріп кетті. Әйдеттігі роботны шоқырып шығарық та жырласын. Тоқталы кәш. Салауаттың аның өз роботы бар. Нешегенде өз роботы. Патент бет мендегіне. Патент сендедір. Проекті Салауатта шол. Міне, қарады. Sübhanallah. Sübhanallah. Şıkka kora gan burası yine şenden uzganda ölüp düşesin bir canım İkövgene korganda Yoratmayayım diyen sözüne işitmeyeyim kire boram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram Yaratmayayım diyen sözüne işitmeyeyim kire boram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram Süymüm diyen sözlerinde Süyem deyip işitine Yazak elip uy canıyım Yüreğin işegine Yaratmayayım diyen sözüne işitmeyeyim kire boram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram Миңа ғашиқ буlasыңны Әллә син белмисеңме Ne kadar kirlensen de Koşa gidemin seni Yaratmayayım diyen sözüne işitmeyeyim kire boram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram Yaratmayayım diyen sözüne işitmeyeyim kire boram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram Yaratmazsan yaratılsın En biraz kütüp doğram En biraz kütüp doğram Konkurentlar kile. Oy Rüstem, yığılırsın. İnşallah. İnşallah kuş demesin. Kuş demesin, subhanallah. Salavat abi. Şey güzel. Allah!
Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Sen misin bu? Min Allah'a şükür. Allah münebit. Senin sımak yürüyüşü maylar kupuşlarla uğramda. Mine benim tağım bir dostum var şunda Irak. Ap gelsem şunu ders bilmez miken birikine. 2 saatte kişi yası biz alıp gel. Anlaşıldı. Benim bir sıra var. Hayda Mine rahmet. korap tırdım da robotығызға bik ышады. Mine şunun proyekti şirtüjü kirek emine. Üskenim bu benim soңғы proyekt. Anlaşıldı. Şirtüjüm birip bulmaz. Bu bit original. No, minde подделкалар көп инде. Yarı, patelkisi de yarı. Самый главный sizden bolsun. Yok, давай sıralarımızda gidesin. Yarar, burada jagat iterbiz. Rahmet. Gilegez. Hürmet dostlar, zinhar ölü kurmaga zindi. Bu salavatka jitmese jitmeyken balasını söylep çıkkan dep etirge. Benim en yaratmağın eberim üstmegen balаны sahnaga söylep bindiru. Mene keş yaratmaydım. Elde yaratmıyorum elbette. Çünkü bala bulası var, okuşu bulası var, yaş üstmür bulası var. Her neyse onun vakıtı. Mene neyse eteğini çıkıp kırsayın de пожалуйста. Birinci deyinde okura kitabı yılsın cebir ayında başka şey sahneye çıkıp yürümez deyinde ol. Şuna göre tege mineytem elemine bizge yer yürüyü kadar indi. Min bit saat 3'tegine koytam, 4'tegine yokluyum. Mene şöyle ettirip minga yarab yürüse bir ay artistin turmuşun oğlap belki başka jeratma taşmaz. İşletsek de mene tel, mon hem din di biz indi kileçegimiz şu yaşlar kulunda şu fırsatlarına sizge öksetirge buldum. Yaşlık degenden Ferza'nın yangacarın başkarıp gider biz yaşlığıma hatlar yazam degen. Yaşlığıma hatlar yazam. Ak şeşekli maylarga Mehebetli güle gitken Tevgi sügen yarlarga Kaderin bilgiz yaşlıkenin Kalmasın güneşke Süydürüp, süydürüp eylesin mengelikке Süydürüp eylesin mengelikке Geçtiğime patlar yazam Kanatlı hıyallarga Şul hıyallar tanığa birmi Bezni yürüte yollarda Kaderin bilgiz yaşlıkenin Kalmasın ükinişke Süydürüp eylesin mengelikке Süydürüp eylesin mengelikке Yaşlığımda patlar yazam Irak'tan selam yollayın Bizning yaşlık izlerinden Siz ötersizdi bu yılın Kaderediniz yaşlıkenin Kalmasın dökülüşke Süydürüp eylesin mengelikке Süydürüp
eylesin mengelikке. Yaşlıkenin kalmasın ükeneşke. Süydürüp süyündürüp, süydürüp süyündürüp eylesin mengelikке. Süydürüp süyündürüp, süydürüp süyündürüp eylesin mengelikke. Eylesin mengelikke. Badar Faydurrahmanov, Eldar Yüzeyev, yaşav baribir qiziq degan. Buzlar yutup sığılsan da ömür yolun uzun. Yüreğini tutup yığılsan da yaşav bardır kızık. Yana tuğan günü kutlap gelen kullarım emes uzun. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav bardır kızık. Ümit hıyallarını sündürmüşe Yıraklarga uzıp Ömür uzunların sizdirmişe Yaşav bardır kızıp Yana tuğan günü kutlap gelen Kullarım enes uzıp Ağırlıklar, sabırlıklar bilen Yaşav bardır kızıp. Uyna yürek, barı yaşav küyün Kıllarımны suzıp Kişiresi bizgillerge süyün Yaşav bardır kızıp Yana tuğan günü kutlap gelen Kullarım enes suzıp Ağırlıklar, sabırlıklar bilen Yaşav bardır kızıp. Yana tuğan günü kutlap gelen Kullarım enes suzıp Ağırlıklar, sabırlıklar bilen Yaşav bardır kızıp. Yana tuğan günü kutlap gelen Kullarım enes suzıp Ağırlıklar, sabırlıklar bilen Yaşav bardır kızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen Yaşav bardır kızıp. Yaşav bardır kızıp. Yaşauımız kızık elbette. Eğer de biz üz tilimizde söyleşip, üz mağımızda tınlap yaşasak, İmanım Kamil, yaşauımızın mağnası tağı da ortaşaq. Şuna göre tilimizni, mağımızını saklarga, yaşatırga, kileşek buğunlarga nişik var, şulay tapşırga tiyişmiz. Tuğan
матур тел, әткәмен икәменең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнекәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әткән хикәят сөйләгән. Аннары төннәр буе әткән хикәят сөйләгән. Туган тел һәр вакытта ярдәмең берлән сине. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгың кайгым минем. Кечкенәдән аңлашылган şatlığın payın mine. Tuğan tel sinde bulgan, İngelip kılgan tuğan. Yarlık bağıdım üzülü hem, etken kendini kıdan. Yarlık ağladım üzülü hem, etken kendini kıdan. Etken kendini kıdan. Hürmetli tamашашылар, bizden bilen bulganınız için çok zor rahmet. Birleşip dinini saklayıp, kendini saklayıp, imanını bulayıp, ulu işini kişiydik. Dağında maturrak işası günlerimiz alda bulsun. Toytuğun ekiminden ayırmasın. Üzüğünüzü saklağınız. Bugün dilegen tileklerimiz Allah Teala'nın amin degen şağına doğru gitsin. Sen sağ olağınız. Ya Rabbim, nindi matullık. Eyden şularını nikahlaştıramiz, ha? Şe buldu toy. Hey mi hayat? Gün bekme. Yo'qim kelma. Riza mısın? Riza. Birimiz de g'aybli tug'il. Sabırlık. Bir. Ming'a. Шын бізніңше Милли Матур. Рауль Сабырның Хаят мелодрамасы DVD дискта сатуда енді декабрьда. Сәуде нұқталарынан сұрағыз. Киләсегез киләме? Килсә, Мунча ташының өр-яңа заманына күрә һәркем төрә тамашасын DVD дискларда карагыз.